que va carene te Lucas au per aqui, mas qui tomen se piquen, los aromex que baien fruta her buna. Las amoras. Que te vau amuchar so que podem he d'ablar les amoras que nous anam a regalar. E t'agrada la confitura? Ta he confitura d'amoras que cau neteia mantus cops les amoras. Horni l'aiga e lo suc de citron. Heburi. Deixa mituna pendent 10 minutos e esglacha las amoras d'abu cuillère de bois. Après que cau mixa, que cau pesa lo coulis obtengut, lo torna hica dins la casserola e hica lo medis pes en sucre, que cau heburi e deixa mituna pendent 20 minutos. Que podes he io bera etichette en hica confitura d'amoras, la data e perché pas he u desen. Que cau hica la confitura dins pots lauats e esterilizats, e cus cau barem segui e los deixen redia o d'envers, cus podes estrussar u coprets. Que l'ora de tasta aquera confitura e io che la baumina d'appa. Que delicious. Que podem també minar las amoras zatau, apres las auen netejades. U bum. E las soies dos aromex que sunt també utilizades en ta tisana e en ta soigna. Qui tomen si los aromex hen suben puxa o casau, que i pladen deixa en un endret, ta pude he desser dos bus, e los ausets e los autes animaus que te merceiaran també e cric e crac la cosina que è acabada, adara ta de hora e a tu de ta regala.